middle. Passes back out to Koga. Koga for three, and it's good! Last card, man! OMG! 2-point game again! Lasco Andreas says we are not done! siis sealt pingi pealt püsti ja on valmis platsile tulema. Kuuga, kolmene ja see läheb ja see on kolmese mees. Nikola Kuuga, täna siis nüüd. Nice lighting.